Is hallelujah. Amen. Ndabona byabanejeje biri mu mutima ntago biri ku mashyi. I saw that it's bringing joy to you. Iyo mikoro mwumva avuza karuru afite icyo avugiriza karuru nawe ufite icyo uvugiriza karuru. You also have what you're going to celebrate tonight. Nagize amatsiko y'umuntu uri kuvuza karuru muri mikoro. Nsanga umwuzukuru arimo aravuza induru hariya. Ay. Uko wansi umva ikintu cyanejeje muri iyi ndirimbo akantu nkuyemo. See what I've got from this song. Uko wansanze niko wankunze mwami wanjye. You love me the way you found me. Hallelujah. Amen. Uko Imana yagusanze yagufasha uko waruri. God considered you the way you were. Irangije gukundira ukuri. And then he loved you the way you Ibintu were. by'agaciro kenshi. That's very valuable. Turashimira umwami Yesu ko yadukunze uko turi. We thank Jesus for loving Ntabwo us the way twari we were. beza ntitwari dukwiriye. We were not worthy the Ariko love. yadukunze uko twari turi. But he loved us the way we Reka were. twongere tumubyinire kuko uko yadusanze Let's ariko dance for him yadukunze. again because he loved us the same way he found us. Uko wansanze mwami niko wankunze. Reka noneho tuyibyine neza. Kubitamo. Kunyikisha niko nanjye ngenda nkubahisha nasanze ari cyo banga ryo kugendera mu nzira zawe nkoresha ibyo ushaka gusa impa amahoro n'umunezero sinabasha kubaho nakureba kujya kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe riganje umutima wanjye ni numwe wankunda wamere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze indirimbo yanjye uri mwiza Yesu we. Hallelujah. 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 Reka tumukomera amashyi umwami. Let's applause for our God. Turagushima ko uko wadusanze ariko watwemeye. Thank you that you accepted us the way you found us. beza nyakubahwa Imana We were nyir'ingabo. not worthy, O Ariko uko Lord, wadusanze waratwemeye. but you accepted us the way you found Amaso yanjye us. yabonye ubwiza Our bwawe. eyes have seen your glory. Narakubonye ntari nkwiriye kukubona. I saw you when I was not Warakoze worth gitare it. cy'amahanga kwizera umugore uri hano. Thank you, Father Lord, for N'umukobwa uri muri trusting every woman rusengero. and girl who is in this Turagushima church. muri uyu mugoroba ko waturemeye umunsi We thank you in wacu. this evening that you Kugira prepared ngo our tuze day tunezererwemo so that we may be in it maze and be joyful in tuwishimiremo it twishimane nawe. and be joyful with Aka you. kanya katubera ku mumaro. May you give us this time Magaze as a imbere valuable y'ubwoko one bwawe jyewe na Amanda. as we are standing before your people. Reka tubere ubwoko bwawe umugisha abadukurikiye n'abari hano. Let us be a blessing to your Ndetse people. natwe uyu mwanya utubere uw'umunezero And n'ibyishimo. let this moment be of Mwuka wera joy. sinashidikanya ko utari kumwe natwe. Holy Spirit, I don't doubt that you're with Ibihe us. byiza tugiye kugira ube mu ruhande rwacu. Be with us in this great moment that we're Tugushimiye going kuri to kumwe have. natwe. We thank you that you're Kandi with us. tugushima ibihe byiza And we uduhaye. thank you for the great Kandi moments that ukomeje you gave kuduha us. kugera The dushoje. great moments that you're giving us Icyubahiro till ni the end. icyawe. All the glory Ukwiye is amashyi yours. mwami You wanjye. deserve applause, oh Imana God. ihabwe icyubahiro. May God be glorified. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Mwakoze kuboneka hano hantu. Thank you for coming here. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi bihe ndabonye abantu benshi baba bafite amagahunda menshi. I saw that people had a lot of schedules. Ni kuva kera dutangiye Rehoboti mu bihe by'iki wabonaga hari gahunda nyinshi. It is since we started Rehoboth in summertime, there are a lot of schedules. Ariko kuba izo gahunda zose zihari ukabasha no kuboneka mu nzu y'Imana ni umugisha udasanzwe. But it is a blessing for you to have a lot of schedule and also being here. Rero Imana ibaha umugisha cyane mwakoze kuboneka. So may God bless you so much. Thank you for being here. Hallelujah. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. May God be glorified.
turi mu kwezi k'ubutsinzi. We're in a month of victory. Tukaba mu materaniro y'aba women ba Rehoboti avuga ngo mugore komeza usenge. And we are in a congregation of women Rehoboth that say Mugore women continue komeza to pray. usenge. Women continue to Mugore pray. guma ku mavi. Women continue Mugore kneeling. komeza kuba ku gicaniro. Women continue to be on the Iyo altar. ukomeje gusenga hari ikintu ukura mu gusenga. When you continue to pray, there is something you get from prayers. Udahagaritse hari icyo uvana mu kudahagarika. When you do not stop, there is a result that Mugore you get. komeza usenge. Women continue to pray. Turashima Imana kubw'abagore ba Rehoboti. We thank God for women Rehoboth. Hallelujah. Amen. Mukomera amashyi cyane n'abakobwa. Applause a lot for the women and girls of Hari ibintu Imana Rehoboth. imaze gukorera aha hantu muri women. There's some works that God has did Women here. fellowship Imana ikora ibikomeye turabizi. Women fellowship, God does a lot, we know. Retraite tugira ibihe tugirira aha hantu Imana igihakorera ibikomeye. The retreat and moments that we have here, God does Imana yo mu ijuru wonders. ihabwa icyubahiro. May God be Iri praised. ni ryo teraniro nkunda cyane n'umutima wanjye wose. This is among the congregation that I love with all my Nkibaza heart. impamvu numva nje kuryigishamo nezerewe. And I ask myself why I'm coming to preach Ariko with n'ubuntu joy. bw'Imana buba muri rino teraniro. But it is the glory of God in this Dukomera amashyi congregation. ubuntu. Let's clap for that grace. Ubuntu bw'Imana tubukomere mu mashyi cyane. Let's applause for the grace of God. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari bamwe dufite umuryango umwe muri twabuze umuntu benshi bagiye kumutabara. There is a family that lost someone. Abazaboneka ejo muzajye ku kiliziya hano Regina Pacis ndibaza Christus Isayi 3. Those who will be available at 9 a.m. go to Hanyuma Christus. mwirimbi ni satanu. And there is also a schedule at 11 a.m. Tuve dukomereza hano ku gicaniro. And after we will be here at the altar. Ababishobora bazaduhagararire batabare ba famille ya Rebecca na pasiteri bamwita pasiteri umutware we. Those who will be able, please stand for us. Bapfushije umuvandimwe kandi apfa bitunguranye. They've lost a sibling. Twabimenye ariko abafite umwanya ejo muzindukire gushyingura. We have known that, but those who have time, Imana please. iduhana umugisha. Amen. Abandi twabonetse rero Imana ishimwe cyane. Praise God for everyone who's here. Turashima Imana ko yabanye natwe mu minsi 70. We thank God that He's been with us in 70 Twagize days. ibihe byiza, twagizemo ibihe bya women fellowship bidasanzwe. We really had wonderful moments of both women. Twagizemo ibihe bya retreat, tugiramo ibihe by'amasaha 9, ariko tugira n'ibihe byacu byo kuwa mbere. Buri wa mbere nta kintu cyatumye tudaterana. We had the season of retreat, and also every Monday we were here congregating. Yewe guhagarara hano ukavuga ko Imana yakubohoye si gitangaza, ahubwo kudashima kutabimenya. Ndabizi neza ko muri biriya bihe twagize nk'aba women habayo kubohoka kudasanzwe. For me, standing here saying that God has delivered you is not a surprise, because I know we had wonderful Rwose moments. kumva ko hari ikintu Imana yakoze ku buzima bw'abamama ba Rehoboti si gitangaza kuri jewe. Understanding that there is something that God did on the life of women is Biravuga not ngo yemwe surprising. abibutse Uwiteka nimugatuze. The Bible says, you who remind the Lord do not cease. Nanone Bibiliya ikatubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. And also the Bible tells us that the prayer of the righteousness have a Umwete lot twagize of muri 70 wacu twenyine kubu kwacu. the zeal we had in 70 of being Hari alone. ikintu cyakoretse ku buzima bw'abagore ba There hano is muri something that Rehoboti was n'abakobwa. done for the women and girls of Niba Rehoboth. utarabishyira ku murongo uze gushima birahari. If you didn't prepare them well, come and praise Birahari God. witegure birahari byarakoretse. There is something that was done. Hallelujah. Amen. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Amen. Turabishimira Imana ibyo bihe byose ko Imana yabiduhaye kandi igahagararana natwe kugera dushoje. We thank God for giving all other moments and also standing Kuva with umunsi us. wa mbere twari mu bihe byiza kandi no kwitabira kwari kwinshi. From the first day we had great moments and also a great participation. Izi ntebe mwaziteye ubuti. Ubundi imbere zabaga zuzuye twabuze naho dushira abantu. None mwagiye hehe abamama? Bagiye he? Women, where are you? Nimugatumire turi muri 70 gusa kuko igihe cyose turi hano nk'aba women tuzajya tuba dufite ibihe byiza kandi ubuntu bw'Imana buzatumanukira. Do not invite when we are only in 70 days, but also every day, because we are going to be mu having bihe good moments. by'ibirori byo gukora ariko uyu munsi ujye witaho.
We're having a session of a lot of schedules, ejo but ntabwo pay attention byadushobokeye to this. guterana twaravuze abantu batore ariko baruhuke It wasn't able for us to congregate. We said let's vote and rest. ariko Imana ishimwe ko yaduhaye uyu munsi But we thank God that He gave us today. twari kubaho tutateranye tukavuga reka turuhuke ariko Imana ntabwo ibyo ibyemera umwete It's possible that we had to rest today, but God wants this ukomeze zeal. kugira umwete Continue to have this zeal. umuhate wawe n'umwete wawe niwo uzakugeza ku butsinzi muri kuno Your kwezi zeal and commitment is the one that is going to take you to victory. kenshi tujya dusenga twasenga 70 yasoza tugahita duparika Normally we pray after 70 days we stop, ahubwo 70 tuyikuramo imbaraga zo gukomeza but we get the power and courage to continue in gukomeza kuba 70 imbere days. y'Imana Continue to be before the 70 Lord. tuyikuramo amakuru yo gukomeza kuba imbere In y'Imana 70 we get information to continue being before the Hallelujah. Lord. Amen. ntabwo turi mu gihe cy'ikiruhuko turi mu gihe cyo gukomeza We're not in a season of rest, we're in a season of uzakira izindi continuing. vakanse zose May you have any other ariko vacations, vakanse yo kuruhuka udasenga ntuzigera uyigira but resting from praying, do not kuko have buryo ubwo that. uzamuka mu rwego rwo kumenya gusenga no gusobanukirwa niko satani arushaho kukwataka Because Satan attacks you the more you get into levels of knowing. haleluya Amen. nijoro numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo At night I heard a voice of God telling me, mube maso umwanzi atabaca mu cyanzu be alert so that uzi Satan may impamvu not y'iryo attack you. jwi Do you know why? nuko abantu benshi nyuma y'iminsi 70 It is because a lot of people bazi after ko 70, bahamije bishe umuzimu they know that they did a great hanyuma work. noneho bari muri pause kuko barasenze And now they are in a rest ariko because ijwi they ry'Imana prayed. riravuga ngo But a voice of God told mube me, maso umwanzi atabaca mu be cyanzu alert so that you may not be attacked by Satan. murabe maso atagira umwanzu baca mu cyanzu murakomeze mutyaze ntabwo nzabaha nzahorana namwe n'imbere bibarwanya wa mwanzi w'icyaha nzamukubita mwimure mureba muhumure naratsinze n'imikurukundo murumva ko nimukomeza kuba imbere y'Imana umwanzi ntago azigera baca mu cyanzu You understand that if you continue to be before kandi the Lord, you will be azakomeza attacked. yibasiye uwo mwanzi uzaza kubahangara And he will forever fight that ariko enemy. intege nk'iyo zije umwanzi yinjira mu ntege nke But when you get to be weak, kurangara Satan iyo into kuje there. umwanzi yinjira mu burangare When you get to be distracted, then the enemy haleluya gets into there. nitwemerere satani ngo ducike intege May we not allow Satan to be distracted. murumve twana twanjye n'abarazuruku Amanda nzamusiga kubwiriza nsige kuririmba murarugira intego mwiza mujya hose rubabera umutako mwiza uwo rubarangara amanywa ari na nijoro ntihagire ikibakanga Kamanda zikuririmba ndibura pe njyewe rirakomeza ntirigira utuntu twagurya ariko Amanda arashyiramo utuntu tugororoye neza ni munseka rero mujye mu mikizere mu kuririmba dukomeze zamura ndagufasha kera tukiba mu cyumba turi twenyine sinzi umuntu hajya akambwira ngo iyo uririmbye kamavuta aramanuka ngo uririmba neza nibyo hajya ntera za zindi Eliya arakomeza Dawidi arakomeza aratamba izo ntizisaba kuba usizwe ijwi risizwe donc nkarimbaga za zindi nyine zimwe hari indirimbo twaturimba kera mu cyumba ADP nkazizamura abadamu bagafashwa ngeze hano naribuze ndatera biganga ngaho tuzamure ni keza karasizwe murumve amashyi murarugira intego mwiza mujya hose rubabera umutako mwiza uwo rubarangara amanywa ari na nijoro ntihagire ikibakanga gahora bishaka gutangamira urwo rukundo murabe maso hatagira umwanzu
baca mu cyanzu. Murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana, nzahorana namwe nsimbura ibibarwanya. Ako ni byiza. Wa mwanzi w'icyatwubakurura mu cyaha, nzamukubita ijanja mwimuremure. Muhumure naratsinze n'imikurukundo, ntihagire ikibarwanya. Harimo ivugabutumwa rikomeye. There's a great preaching. Ntihagire ikibarwanya. May nothing fight you. Mukomeze mutwaze. Continue to stand Imana still. ntabwo izaduhana Rehoboti. This Lord won't leave us alone. Izahorana natwe. He will be with us. Ngo wa mwanzi w'icyasha n'icyasha Icyatwa. icyatwa nk'icyo ni ikinyarwanda twe tutamenya. Icyatwa ntabwo tuzi icyo ari cyo, ariko mu bigaragara n'umwanzi wigira kaga. But normally it's an enemy that fights us. Imana izamukubita ijanja imwimure mureba. The Lord will fight him and Murumva Imana take him to other itangaje ikintu places. gikomeye cyane. Amen. Ariko condition But the mube maso, condition, be alert, hatagira umwanzi ubaca mu cyanzu. so that no enemy can attack Haleluya, you. niyo condition. Amen. Tube maso umwanzi adaduca mu May cyanzu. we be alert so that no enemy would attack Ntuzigere us. ugira pause yo gusenga. Do not have any pause Kandi reka to nkugire pray. inama kugira ngo ubutsinzi buze ku buzima bwawe, ihe gahunda mu gusenga. And let me give you an advice for the Jya victory ugira to come to your discipline, life. ntukabijagaraze. Have a discipline to how to Jya ugira pray. discipline mu gusenga kwawe. Have a discipline in your prayers. Hanyuma wa mwanzi naza, Imana izamukubita ijanja imwimure. And then when that enemy comes, God will Umwanzi fight urwanya him. Rehoboti, Imana ijya imwimura tureba. The enemy that fights Rehoboth, may God Umwanzi take urwanya him ingo away. zanyu, umwanzi azajya amwimura mureba. The enemy that fights your home, Imigozi God will- y'ababoshe izajya iba icagagura iyo migozi every mureba. chain that was bonding you Imana will ishimwe be kubwo imigozi yari destroyed. iboshye Honorine yaciye. We thank God who destroyed every chain that was Niyari bonding over iboshye, him, twese twari tuboshye. and everyone among Ariko us mu was. gusenga twarabohotse bene But data. in prayers we got Dukomere Imana delivered. amashyi Applause for cyane. God. Amen. Rehoboti n'umuhamagaro wo kubohora, ko Imana yarambwiye ngo soho kubohora abantu. Rehoboth is a calling of deliverance. Nta muntu waje hano mutarigeze abohoka. Everyone who came here will Nabo deliver. mutabona bari hano babandi bose barabohotse. And Nubwo those ba- that you see who are not here, they will deliver. Turashimana ko itubohora. And we thank God for that. Imana ibaha umugisha rero. May God bless you. Reka dukomeze ijambo ry'Imana nateguye. Mugore komeza usenge, ariko turi muri tema ivuga ngo gutsinda ukwezi k'ubutsinzi. We are in a theme of Niki victory. cyadutsindishiriza abamama? What can bring victory to us women? Kumaramaza kugendana n'Imana. It is working with God. Kumaramaza kugendana n'Imana It is properly working with God. bizakuzanira ubutsinzi we. It will bring you Katujye victory. muri Rusi igitabo cya mbere, Let's be in igice Ruth, cya mbere, chapter 1. ndahera ku murongo wa 11. I will be on verse Kanihute kugira ngo 11, dufate chapter iminota yo 11. gusenga. Kumaramaza kugendana n'Imana Walking with God properly, bijya bikugeza ku butsinzi. it takes you to victory. Iyo wamaramaje ukavuga ngo uko byagenda kose When you have said that whatever nzagendana comes, n'Imana uko bizaba bimeze I will kose, be with God no ibyo matter bijya what. bikwinjiza ku butsinzi. That takes you to victory. Nakunze kuno kwezi kwa karindwi, ukwezi k'ubutsinzi, ndumva nagukunze. I love this month of Iyi victory. teme nayikunze cyane, I love this theme. iri kurushizaho kunsobanurira neza kubana n'Imana mu bundi buryo. It is explaining to me well to be with God. Umurongo wa 11, Rusi igice cya mbere 11. Ruth chapter 1 verse Media 11. muradufasha kugira ngo ntabicurika, ntabwo ndi kureba neza. Naomi arababwira ati bakobwa banjye nimusubireyo. Niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazaba abagabo banyu. Haleluya, komeza. Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu. Wihute, amasaha yagiye. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Imana iduhana umugisha. Bongera batera hejuru barira. Orpa soma nyirabukwe Rusi wamubaho akaramata.
komeza ndashaka ko wageza nko ku murongo wa 18. Nawomi aravuga ati dore mukamugabo wanya asubiye mu bwoko bwabo none no ku mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanya. Uwo ni Rusi yabwiraga ngo nawe genda. Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga ahantu hiteho cyane no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, imana yawe nizaba imana yanjye. Zamura, aho uzagwa niho nzagwa abahamambe, nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimore ndetse bikabije. Imana duhana umugisha. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira, komera umwami wanjye amashyi. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira. When he saw that he was determined to be with her, Hallelujah. Uyu ni Nawomi n'abakazana be babiri bombi barapfakaye. This is Naomi and his daughters-in-law. Nawomi n'umugabo we bavuye mu gihugu baviye i Betlehemu bahunga Elimeleki na Nawomi bahunga inzara bajya mu gihugu cy'i Mowabu. Naomi and his husband were from famine. Bahageze abahungu be babiri bashaka abana bakobwa Orupa na Rusi. Getting there, their two sons are married to Ruth and Orupa. Hanyuma apfusha umugabo abanza gupfa. And then his husband died. Na wa muhungu na ba bahungu be bombi nabo barapfa. And the two sons also died. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bibiliya tubwira ngo imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? The Bible tells us if the walls kumaramaza kugendana n'Uwiteka. Getting a determination of going with the Lord. Kose kumaramaza kugendana n'Imana. Whatever it is, determine yourself to go with God. Kumenya waramaramaje cyangwa kumaramaza si ikintu cyoroshye. Determination is not something kumaramaza easy. kugendana n'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Getting a determination to work with God is not something easy. Kwinjira muri Nawomi na Elimeleki, ndashaka kwinjira kuri Rusi na Orupa. I want to talk so much about Ruth and Yesu ashimwe cyane. Amen. Abagabo babo bapfuye. When their husband died, Nawomi aravuga ati iki gihugu ntacyo ngikoramo, reka nsubire iwacu. Naomi said, I'm doing nothing here. Ariko mu by'ukuri Orupa na Rusi bavuye mu muryango w'iwabo binjira mu muryango wa Elimeleki ndetse na Nawomi. But Ruth and Orupa were entering a new family. Hari impinduka yabayeho, bavuye bajya. There is a change that happened. They came from binjiye mu wundi muryango. They entered into another family. Aho niho bari. That is where they ubwo were. nibwo buzima binjiyemo. That is the life that they entered. Hallelujah. Bawugezemo. And when they were there, icyo bari bakurikiyeyo, what they were following there, amaboko bagiye basanga, the arms that they were going to, ubutunzi bakurikiyeyo, the wealth that they were going abagabo to, basanze, the husband that they went barababura, to, they lost them. barapfa, They died. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe. Ese urufatiro rusenyutse nk'umukiranutsi uzakora iki? If the walls are destroyed, abagabo basanze kwa Elimeleki barapfuye. The husband they saw that they wa Rusi yarapfuye n'umugabo wa Orupa arapfa. They are both husbands died. Nawo marababwira ati murakora iki hano mwabakobwa mwe? Naomi asked them, what are you doing Musubire mu here? miryango y'iwanyu. Go back in your families. Dore nta basore ngifite sinzanababyara ngo bakure mu bategereza. You can see I have no sons and you're not Nabagira going to inama yo bear them. gusubirayo. I can give her advice to go back. Hallelujah. Amen. Orupa arabyitegereza yumva ibyo nyirabukwe amubwira avuga ati koko nibyo ndakora icyaha. Orupa said, I'm not doing anything here. Ariko Rusi aramubwira ati ntago naje kureba umugabo gusa ahubwo naje muri uyu muryango. But Ruth said, I'm not here because of a husband Sinazanywe only. n'umugabo gusa, no, naje muri uno muryango. I came into this family not only for the Aba husband. haradahari ndi muri uno muryango. If my husband is here, not Aho in this uzajya niho family. nzajya. Where you will go, that's where I'll go. Nubwo umugabo wanjye yapfuye. Even though my Aho husband died, uzarara niho nzarara. where you will lay down is where I will lay Yewe down. Imana yawe nizaba Imana Your yanjye. God will be my God. Ko ntago nkiri mu muryango w'Abamowabu. Because I'm no Naje longer a mu muryango Moabite. wanyu. I came into your family. Ubwo aho uzarara niho nzarara. So where you sleep, that's where I Ariko sleep. Rupa soma nyirabukwe asubirayo. But Oprah kissed him and went back. Iyo wamaramaje kugendana n'Imana amakuba nta gutandukanya n'Imana. When you're diligently walking with God, Ntabwo the ibyago bigukura ku Mana. issues does not take you from Iyo God. wamaramaje kugendana n'Imana. When you're diligently Reka working with mbisubiremo God, dufite ivugabutumwa rikomeye muri iki gihe. let me tell you this, we have a great Ndavuga uko preaching nayobowe nowadays. n'Umwuka Wera. I'm going to tell you how the Uza Holy mu Spirit gakiza told me. barakubwira ati hari imigati. But they told you that Uza in bakubwira ati salvation nuhaza there is uzahabona bread. umugabo. And they tell you that you will find a husband there. Ukizwa kubw'impamvu runaka. You get saved because of a reason. Reka ngende hano
byaranze njya birakunda Let me go here because Nibyo I couldn't koko find bijya an answer there. bikunda. It's possible it gets na wa results. mudamu yavuye mu bavuzi ajya gukora kuri Yesu Even that woman went out of the abavuzi doctors. bamumaze ibye The byose doctors took all her aravuga ngo money reka njye gukora ku gishura cyuriya muntu bavuze ukiza indwara and said, let me touch on the garment of that person they ava talked to. mu bavuzi ajya gusingira ikinyita cya She Yesu went from the doctors and went to take ajya the garment gusingira of umwambaro wa Yesu and went to kuko take yaravuga ngo on that umwambaro garment. wa Yesu harimo gukira Because she was saying that Ariko there hari is healing in that igihuza. garment. But sometimes you come ukamera nka Rusi na Orupa and be like Ruth and Orpah. icyo warebeshagaho amaso What you were looking with your uyu eyes, munsi ntikibe kigihari today you do not have it. ariko ntukaze ureba kuri cya kindi uje gusaba But do not come looking on that thing you turasaba came kandi to Imana ask. iraduha koko We ask and God gives us. ntago yatwima pe He can never restrain things from us. igidukorera ibyo twifuza He do what we ariko desire. ntuzaze mu Mana But do not come into God utekereje ibintu cyane ari byo ushaka only focusing on things. uzaze warya utarya uzasaba urukundo rw'Imana Come to God and ask His love whether you ate mugabo or ahari not. adahari urukundo rw'Imana Whether the ruzaganza husband is there or not, may the love kuko of iyo God uje remain. werekejeho amaso cya kindi ushaka Because if you come hari focusing igihe on that Imana thing you yemera ko want, kituvaho sometimes God allow ese it to urufatiro fall. rusenyutse If your walls are umukiranutsi destroyed, azakora iki where will a righteous maramaza man be? kugendana n'Imana Walk with God diligently. haleluya Amen. kuko ibyo twerekezaho amaso Because what we focus on, hari umuntu nzi I know iyo someone, byagendaga neza ntiyasengaga when he was well going, she byakongera couldn't byazamba pray. akaza gusenga And when things were not kuki going good, she usenga could kuko pray. cya kintu urerekejeho amaso cyahungabanya Why do you pray? Because something is not cyaba going well. kimeze neza Imana ukayidepoza And if it's going well, ntabwo you do uramaramaza not pray. gushaka Imana You are not seeking ahubwo God amaso yawe ari diligently. kuri cya kindi Rather, your eyes are into icyo rero something ntabwo ari ugushaka Imana n'ikigirwamana that is w'umunsi not seeking God. It is a rimwe goal na that rimwe you're Imana having. igushaka Sometimes when God hari wants igihe you, ukura icyo wimitse imbere there yawe is sometimes you take what you kugira ngo took as umare God amaze in kuba front ariyo of you, utumbira gusa so that you can determine look amaso at Him yawe only. yahanga Imana May your eyes only focus to God. ibyo birahari ntaho bizajya Things are there, they will not go igihe to byagiye anywhere. uzabigenza ute When time is going, Orupa what aravuga will ati you muri do? uyu muryango nta mugabo nkifiteyo Orpah said, I no longer have a reka husband here. nisubirire mu Then muryango let me wacu go back into my ubundi family. ndahakora iki What am I doing here? ko umugabo naje nshaka atagihari My husband is no Reka longer here. nisubirireyo. Let me go back to my benshi family. bajya basubirayo A lot of people go back. waje muri Rehoboth ushaka You ubupasiteri came into Rehoboth Imana looking for, nitabivuga ntituzabuguha but if God didn't say that, uzashaka we won't irindi give it torero to ujyamo you. kugira ngo Then you bakwimike will go into another church. naho nujyayo Imana itavuze ntabwo And if you bazabuguha go there, that God maramaza didn't speak. gushaka Imana First seek God. amaso yawe yakure ku kindi icyo ari cyo cyose Put your focus away from ndimo any gutegura other rino thing. jambo nakunze Rusi cyane When I was preparing the word, I ntabwo loved amaso ya Ruth. Rusi yari ari ku mugabo we The focus of Ruth wasn't umugabo wa on Rusi husband. yaragiye The husband of Ruth ariko muri uwo went. muryango hari Naomi But in that family, there is abwira Naomi. Naomi ati no He told Naomi, no, ndi hano umugabo ahari I'm ndahari here. If the husband is ndi here ku or not, mavi bihari I'm bidahari praying whether there is or igihe not. cyose uza mu nzu Every y'Imana time when you came to the house of God, ufite icyo ushaka coming to look for ibyo something, ushaka hari igihe bitazaboneka sometimes you won't find those things icyo you're gihe looking for. uritunga Rather, you go. Imana ijya idupima igashyira ibipimo imbere yacu Sometimes God ireba can, urukundo rw'Imana rurangana gute muri wowe and He wants to see how is the nkunda measure kuko of the umugabo love. yakuvugishije neza Do you love me because your husband have been nkunda good kuko to you? bakwishimiye mu rusengero You love me because at church cyangwa they're ukunda good, Imana wowe or you love God? niki cyakuzanye muri What Rehoboth brought you to Rehoboth? cyakuvanye mu muryango w'iwanyu What took you from your kiguteza family intambwe kikugeza hano and you took a step and get niki here? cyakuzanye ahangaha What brought you ni here? izina rikomeye Is it a great name? no kumenyekana Is it being known? cyangwa no gushaka mu maso Or it y'Uwiteka is seeking the face of Yesu the ashimwe Lord? cyane Amen. kuko niba ufite icyakuzanye Because if there is something about you ntikiboneke and it is not getting uzasoma here, ugende then you will go. ariko niba warazanye no gushaka n'Imana But if you are here to seek God, waraje gushaka mu maso if you are y'Uwiteka here to seek the Imana Lord, uzayibona n'ukuri kose you will see Him. Uwiteka Imana azakwiyereka The Lord will reveal Hallelujah. Himself to you. Amen. Rusi iyo asigara When Ruth had to stay akajyana na Orupa and went with izina rya Orpah, Rusi ntabwo ryari gukomera the name of Ruth kugira ngo didn't get ugere to ku be known. butsinzi For you to get to the ni victory, ukumaramaza kugendana n'Uwiteka it's to diligently walk with ni God. ukumaramaza kugendana n'Imana It's neza for you to diligently work with God. nutamaramaza If you do not, abantu bazakuvana mu mwanya wawe people will take you from your place. Naomi
Naomi yakuye Orupa mu mwanya we. Naomi took Orpah from her Hari ibintu place. bijya bituvana mu mwanya There are wacu. things that takes us from our Bavuze position. ngo, They said, sindi kubona neza. I'm not looking well. Ukava mu mwanya wawe aho uzakura ubutsinzi. And you go from the place where you have to Ariko Ruth see victory. yaritegereje. But Ruth had a very close Aravuga look ngo uyu muryango and nawinjiyemo. said, I entered this Umugabo family. aragiye ariko Naomi The husband arahari. is going, but Naomi is still here. Hallelujah. Amen. Niho muzajya mu rusengero ngo kuko pastor adahari sinise. That is where you will go into a church and say, Kana pastor is karagiye not reka there. mukurikire. So and so is going, let me go also. Ko azazerera mu matorero. Iyo afite umukwe w'uruzerero n'ubundi azerera mu matorero. He will be going into Uzahora churches umwomi inyuma kugeza ryari. and you will be after him Umukwe till when? w'uruzerero uba ukuriho burya ntabwo ari ikintu cyoroshye gupfa gusohoka mu itorero. Imana yarahaguteretse uri kuhabonera umugisha. It's not something easy to go out of the Burya iyo church. usohoka n'ahandi ugiye uzahava. So if you restrain from Ibyo your church, you will also do bimenye it where kuriho you're umwuka going. w'uruzerero. Hanyuma ukahita uvuga ngo kana karagereka nanjye mukurikire. And you will be saying, so and so is going, let me also go. Waje gushaka umuntu ntabwo waje gushaka You came Imana. to seek a human, Maramaza not gushaka God. Uwiteka. Seek the Lord diligently. Maramaza gushaka Imana. Seek the Lord Icyo diligently. werekejeho amaso bukihoreye. Put the focus away Hanga of that amaso umwami thing. wawe. Only focus the Lord. Kananga ubuhamya ho gatoya. Let me give you a Jyewe testimony. njya mu rusengero rwa Zion Temple n'Imana yanyoboyeho. When I went into Zion, it was God leading me Kubera there ko nasengeraga muri ADP, because I used to pray from Imana inyobora Adepe, muri Zion. and God led me into Zion. Apotre nari muzi mu rugo narererwagamo kwa Onkre. I knew Apostle from the home that I Mpageze was. mahererwa umugisha mpakurira mu mwuka numva umutima wanjye When I urishimye. was there, I really got blessings and I had a Kigeze growth, haba spiritual growth. umuyaga. And when time came, Bamwe there was a wind. barasohoka abandi baguma mu itorero. Some went out and others stayed. Ubwo urumva urufatiro rwawe. Umwe yari akurikiye bishop ndakurikiye apotre ariko hari urusengero rwitwa Zion Temple. You can listen that some of them were Hari following the umuhamagaro bishop, others witwa Zion apostle, Temple. but there was a calling called Ndahagarara Zion. mbaza Imana harya ariko bigenze gutya bigende gute. I was standing and asked the Lord, what Umuntu should I yumvaga do? byinshi muri icyo gihe hari umuyaga uteye ubwoba bene data. We could understand a lot because there was Ariko an immense ikizakubwira wind. yuko ukomeye And what will tell ni you mu that you're muyaga. standing firm? It Ni is mu in the wind. muyaga. It is in the ntabwo wind. uzakomera mu bintu byiza mu mucyo. You won't be strong in good Uzimenya things. kandi uzisobanukirwa ugeze mu muyaga. You will know yourself getting into the Fata wind. amasengesho ndihera ndavuga ngo Mana Now I took prayers and biragenda said, gute rero. what will I do hanyuma now? ubwo ngenda ajya he. Where will I go? Imana yambaza ngo ubundi surihe. The Lord asked me, Ndi where are muri you? Zion Temple. I'm in Zion Temple. Hari ikintu gikomeye cyane. There was a great thing. Mwese uyu yabwiraga undi akabwira aba. This was telling Kandi so and kugira ngo another ibi like bigende that. gutyo nuko wumva cyane. But for it to be like Ibyo that is utazi for you to pay ukabasha attention kubisobanukirwa. so that you can understand Najyaga what you do nanga not kumenya know. amakuru yo mu gikari cyane cyane. I would refuse to be deep Kimwe into mu bintu information. byambabaje ni ukumenya amakuru yo mu gikari. One of the things that brought sorrow Ntuzigere to me wifuza is to kumenya know, ibyo mu gikari bitazagukuramo kuko ntuhagaze neza. do not know things, deep Ndavuga okay conversations. ndabimenye ariko Mana. And I said, well, I had to know Ijwi that. ry'Imana rirambwira niyo mpamvu ya mwana yaririmbye ya ndirimbo numva ndayikunze. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho rwanditseho ngo Uwiteka azabe. That is why I love that song, that there is Urajya still a hehe muri foundation. uyu That, muyaga. where are you going into this Urusengero wind? rwawe rurahari n'umubyeyi aracyahari. Your church is here and Umubyeyi your aracyahari parent nawe is yagiye there. urajya he. Your parent is still there. Where are you going? Bene data Brethren, iyo utafatitse when you are not umuyaga standing uraza still, ukakujyana. the wind can blow you Urupa yajyanywe anytime. n'umuyaga w'ubupfakazi. Orupa went from the Yajyanywe wind. n'uko umugabo yasanze aho atari ahari. She Ariko went because ntibyari the bikwiriye ko husband was Rupa still there. agenda. But it was not Kuko kwa correct sebukwe niho yagiye. because in that family is where she Gusubira went. inyuma Going back, nta cyubahiro kiba mu gusubira there inyuma. is no glory into Asoma going back. nyirabukwe asubirayo. He kissed the mother-in-law and Yarasubiye went kugira back. gute ko umuryango yawinjiyemo ngo aje What gushaka. was she going to do? Haleluya. Amen. Asubira yarareka. He went back and he Yibagirwa left. Naomi n'ubupfakazi bwe. He forgot Ahandi Naomi ahaguma kubera iki n'ibibazo and bihari. said, what am I Ntabwo wamara living? amaje gushaka Imana. You're not determinedly Nkimara looking for gushaka nahuye God. n'ibibazo byinshi. After marriage, I met a lot of things, a lot of issues. Bamwe bakaza kungira inama ngo rega isubirire iwanyu. Some were telling me you Mama can go back home. zakwirerera. Your mom is still there. Ndavuga ntago naje gushaka kujya ngo nsubire iwacu. And I said I did not come into Urasubira he marriage to kandi backslide. waraje. Where are you going? Ubuzima busubira inyuma si ubw'abana b'Imana. The
life of backsliding is not agaruka for abantu people of God. bamaramaje kuba mu nzu So for the y'Imana people who are in the kugendana house of God n'Imana ntabwo diligently, wamaramaje walking with igihe God, cyose akantu gateye ngo nsubiye kwa mamayi everything that is urajya kwa attacking you, papayi I'm na mamayi going back. gukora iki ko wamaze kwinjira I'm mu going back to my parents' home. mu What are you going muryango to do there? w'abimeleki niho winjiye That family is where you abimeleki entered. aharadahari winjiye mu muryango Whether the parents are there or not, ibintu you byo entered. gusubira inyuma ntabwo ari iby'abana b'Imana Backsliding is not for the people abantu of God. umuntu wamaramaje Someone who is determined wamaramaje kugendana n'Imana to walk with God, wamaramaje gusobanukirwa neza Imana who is diligently seeking the ntabwo Lord. yagujya umwirukana There's no wind that blows nta them. jwi rijya rimwirukana There's no voice that shares them. ndi muri zayo nagiraga amajwi When I was in Zion, I could feel ambwira tega voices wahasa hawe mu nzozi that told me, this is not your place. genda hariya niho Imana ishaka kuba Go there, that is where let the nabaza Lord Imana meet ijwi you. numvise mu nzozi ni iryawe cyangwa ni iry'abantu I could ask God, the voice that I heard, is it barimo yours or people baramburura cyangwa bari kunsengera that are taking me from ijwi that place? wumva ry'Imana riza ari ijwi nyine The voice that you hear hari of igihe God. urota inzozi z'abaguhamagara bagusubiza inyuma Sometimes you dream about people ukavuga ngo calling you, nabwiwe utabwiwe and you said I was told, and warangiza that's not true. ugasoma ugasubira inyuma And then you kiss and go back. ubuzima bwamaramaje ntibujya busubira The inyuma life of determination ahantu does uza not go back. kuri umugisha satani A arahakurwaniriza place where you'll get your uhakura blessing, amajwi Satan will attack menshi you. You get a lot of voice. orupa yarasomye aragenda Or Pakistan, nawo the man masigara and kuri went. rusi n'imbaraga nyinshi cyane Naomi continued urakora with iki hano truth. ko mwene wanyu yagiye What are you doing subira here? mu muryango w'iwanyu Go back to your family ujye gusanga n'Imana yanyu and also jewe pray your nta kintu na God. kimwe nzakumarira Me, I will not do anything rusi to you. yasigaranye intambara nyinshi Ruth remained with a lot intambara of zituruka kuri battles, nyirabukwe battles from the nyirabukwe yari mother-in-law, afite kumubwira ngo subirayo hasi iwawe because she was telling her, iyo go back. wamaramaje You are nta determined. muntu ugukura mu mwanya Nobody wawe can take you from your iyo place. wamaramaje You are nta determined. muntu ukugira inama Nobody Imana can yonyine tell you an advice, but only God. rusaramubwira ko umunota wa nyuma Ruth said at the last ntukomeze minute, kunyingingira gusigara do not beg me to ntusubire stay. no kubimbwira Do not tell me ndi that. umugore wamaramaje I am a woman with kandi wiyemeje determination, and I have igihe cyose determination. utacecekesha amajwi Every time when you didn't tell your amajwi voice to akubuza shut, kumaramaza the voices that do amajwi not allow akubuza you to, gukomeza the voice that do iyo not allow you to go utarayabwira back. ngo ceceka When you didn't tell them ayo majwi shut, arakuyobora those voices lead ayo you. majwi agucisha aho Those ashaka voices take you where they want. rusi acecekesha nawomi Ruth told Naomi to ntukomeze shut. kunyingingira Do not gusigara beg me to stay. ntabwo ndi busigare I will not go. naje muri uno muryango I came into aho this uzajya niho family. nzajya Where you will go aho is where I uzarara will niho go. nzarara Where you will sleep is where I ntusubire sleep. kunyingingira Do not beg me. usigara ntabwo to rusi stay. yari ari muri uwo muryango kubera umugabo Ruth was not in that family yari because of her ahari kubera husband. kumaramaza She was there because of narahageze determination. ndamaramaje I got there and I Nta have kintu kimwe kizankura determination. hano hantu. There is nothing that iyo will take me away. umaramaje When you have nta mwana w'umuntu determination, ukwimuraho there Imana is no yagushyize there's Nta no man that majwi can take you. ahakuvana. There's no voices that nta can muntu take you. ukubwira nabi ngo ugende There's no person who can insult you and you go. kuba mu nzu y'Imana kwiyemeza kugendana n'Imana ntabwo ari ikintu cyoroshye Determination of going with God is kumaramaza not something gukurikira easy. Imana si ikintu cyoroshye Going with God hari igihe diligently is not mubikinamo something ariko easy. ntabwo ari ibyo gukinisha Sometimes you play with it, but it's not to be so. bene data ntabwo ari ikintu cyoroshye Brethren, it's not something easy. yiyemeze maramaza Have that ariko determination and bisabiremo diligence. Imana imbaraga But ask God courage hari into igihe that. duhagarara hano ndashima ndavuga Sometimes you stand here, I thank God, I speak. pastor nta kizankuraho uri There- uri rusi There is nothing that will take me from Pastor, but are rusi you yabwiye Ruth? Nawomi ngo naho haba iki Ruth told Naomi, even though this winyingingira and though, gusigara do not beg me to stay. ariko ryavuzwe n'umugore wamaramaje But it was said by a woman with byavuzwe determination. n'umugore wiyemeje It was said by a woman with determination. iyo twatangiye urugendo rwo kugendana n'Imana When we started a journey with duhura walking with God, n'ibicantege we byinshi meet a lot of iyo distractions. udahagaze neza ibicantege When you are birakunaniza not standing still, they uru take rucantege courage rwa from you. Nawomi rwananije Orupa The discourage of ariko Naomi, runaniza unaniwe but it discouraged Ntabwo someone who is runaniza not standing abarusi. still. It does not discourage Nawomi Ruth. yagumanye na Rusi amubwira turakora iki genda Naomi remained with Ruth saying, what are you agasanga doing? Rusi mu mutima we But she found in the akinjira heart of muri uyo Ruth, muryango entering into hari that harimo family, kumaramaza there was kandi determination. kumaramaza kwawe And niko your kuzakwinjiza ku determination is butsinzi what will take you to victory. Yesu ashimwe Amen. nigeze kugira iyerekwa mbona ndi muri Zayoni hari ahantu haba akumba k'abaprotokole harimo buke nziza
ifite vase ntago ndayiboresha amaso gutya. I once had a vision and I saw a bucket of very good flowers that were into a room ariko of kugira ngo ashes. ngere kuri ya buke But for me to reach there, harafunze, it was closed. ntago nabasha kuhagera, I would not get there. ariko yari buke nziza kweri. But it was, there were great ahantu uri flowers. hari buke yawe, Where you are, there kandi are buke your flowers. nziza Great looking irahari flowers. buke yawe. There is. Ndi mu bantu bashaka kuba mu misi ya nyuma yo kugira ngo mfate iyo buke nahuye n'intambara zo gusohokamo. I met a lot of attacks for me to get to that. Nyuma y'umuyaga ababishop barasohotse n'abandi bagiye, nahuye n'intambara z'abarozi. Najyaga nsohoka gutya ntashye nkakurikirwa n'abarozi bafite nka esharupe bagira gutya sohoka. After that wind, I would meet witches that would taking me kuko to. nari mpagaze neza, But because I was standing still, ntago umurozi yanshoboye. a witch did not fight me. Nararotaga mu nzozi, I would dream, umurozi ambwira ngo uracyakora iki muri Zion, a witch asking me, what are you still ndababwira ngo doing in ndacyahari Zion? kuko ari itorero And I ryanjye. could tell them I'm still there because it's my Sohoka church. vuba, They could nkasubiza tell ngo me, go, sinsohoka, and I said I'm not going kubera ko nari naramaramaje mu mutima because I wanjye. had determination in my Kaduha Imana heart. icyubahiro. Let's give praise to Ahantu uri hari God. buke yawe, Where you are, there are your umuryango flowers. washatsemo hari buke yawe, Into the family that you got married to, there is your ariko mu bucket. kukuvanayo But the spirit that takes you from wafuhiye there, ya buke, that is jealous for wafuhiye that flower, zahabu. they are jealous about that. Ntabwo ari impanuka kuba gold. uri muri uwo muryango, It is not by accident si for you to impanuka be kuba into it. warashatse uwo mugabo, It is not by accident si that you impanuka married to that kubyarira yabo husband. bana, It is not by a si mistake. n'impanuka kuba uri muri Rehoboti by the way. And it is not by a mistake that Hariyo you are in buke Rehoboth. yawe. There is your flowers. ariko maramaza But have ushaka mu determination maso h'Uwiteka. to seek the Lord. Benshi basohoka A lot who get out, baorupa basoma bakagenda, the orpa ntabwo that bajya kiss bagera and kuri go, buke, they do not get to those ntibagera flowers. ku ntego, They do not get to their ntibagera ku focus. They butsinzi, do not get to victory. ntibagera ku izina, They do not get to the izina names, bakabaye the bitwa. names that they have to be Reka duhe Imana called. icyubahiro. Amen. Nabaye harantazwi, I live there without being known. Adeline nawe ntiyaranzi, yarazi Denise. Denise ari umudamu mwiza ufite kupa ari n'umusirimu. Njye naraho tu, Me, I was just naraho pe, there. naraho naraho, I was just there. ariko nari mfite akatebe nicaraho Imana yanyishajeho. But I had a chair where I was to nta nubwo sit. nasabanaga, nta n'umuntu twavuganaga ngo ngire ubusabano, naracecekaga, I would not even intimate with anyone. I would ariko just be naraho quiet. tu. But I was there. Imana ikahamerera amakuru, And God could give me information Satani from there. akangwaniriza sohoka, Satan will ako fight me and ndasohoka say, njya go. hehe, Where am I going? ahangaha ari urusengero rwanjye, This is my ko church. nta muntu wanzanye hari Imana. Nobody brought me here except Bene God. data, Brethren, ndakujyanye muri wa rugo who took you to that home? ni Imana. It is God. Ndakuzanye hano muri Who Rehoboti took you in Rehoboth? ni Imana. It is God. Umwanzi ushaka The kwakwirukana, enemy that wants to chase you from urajya here. hehe, Where are you going? urasiga abantu ujya hehe, You are leaving people and uraturuga going where? ujya hehe. You are leaving your home going Maramaza where? kuba muri uwo muryango, Have determination of numara being into that kumaramaza home. ugashikama. After the such Njya nkunda determination, umugore uvuga ngo I love a woman who says, ujye sinzava hano, me, I won't leave this ahubwo wowe place. uzagende. Rather, you will go. Kandi bagore bashwana n'abagabo banzigendera, Other women fight ariko and they abagore say, I'm going. bamaramaje kurwubaka, But women with abwira umugabo determination, ati ariko njya hehe, they say, where ko am I naje going? nje, I came. we wagiye. Can you go? buriya uba waramaramaje kuza muri urwo rugo. You have a naho abandi determination barabavuga of buri being gihe there. bakikorera utuntu, Others, they just meet issues and they nditahiye go, we I'm going wankuye home. ahantu You took nari me from a mfite aho place ndi. where I had a place. Kera nigeze kubwira umugabo wanjye ngo nari mfite icyumba cyiza kandi nawe ndi wakiryamagamo, I once told my husband that I had a great nagisubiramo, room. I would go back ariko to sinari that great room. kugisubiramo. But would I go back? Banza nari narabyaye Dorsi, Maybe I had only my ntabwo first nzasubira one. muri cya cyumba nkiri jyewe, I'm not going back to that nzasubira room muri cya being cyumba me. nataye agaciro. I will go in that Agaciro room with no kanjye kari mu value. rugo rwa Bosco. My value is in the Bene home of my data, husband. Brethren, nusubirayo when you are going uzaba back, waratakaje agaciro, you won't have any izina value. ryarahindutse, Your name will be agaciro kawe changed. kari aho Imana Your yakujyanye. value is where God Ndakubwiza took ukuri, you. agaciro kawe kari I'm aho, telling you the truth. kari Your muri value is urwo where you rugo, are. It is in that kari aho home. hantu Imana It is yakwinjije. in that place where God took you. Maramaza kuhaba, Have a determination to be urahava in sujya it. hehe. Where are you going? Bene data, Brethren, barakuvuga bati ndigendeye, they talk about you and you're saying, Nzigendera. I'm nagira ngo going. nkubwire ngo iyo ugiye ni urahomba. I want to tell you that it's your Ni wowe loss to uhomba. go. It's your loss to go. Mbisubiyemo ngo iyo ugiye ni wowe I'm uhomba. repeating it that it's your loss to Ruriya go. rugo uvuyemo ruza mu ndi, That home that you're from, it comes, uriya there mugabo comes abona someone undi else. bakundana,
that husband gets someone else iyo to love. warabyaye niwe uhomba, You who gave niwe birth, utakaza agaciro. you're the one who remained Ntabwo with no byoroshye value. kongera gushakana abana. It's not easy to get married Subiramo ngo again ntabwo with children. byoroshye. Say it's not Iyo easy. ugiye niwe uhomba. When you go, it's your loss. Ni wowe wamamaje. Nkunda abantu bahagarara hano kuri podium. I love people who stand here. Njyewe naho hazi iki, Me, even though they would come so and nzava so, muri Rehoboth. I won't leave Rehoboth. Namaze no kubamenyera. I even got used to Tambugana that ahubwo ni wowe ugiye. and say you are the one Wowe who's uri going. kwiyamamura gutya. You who's going Ni to wowe say ugiye. this, you are the one who's going. Ahubwo wagiye pe. Rather you're Iyo going. nkushoboye ndavuga mva rero. If I get Saba to you, I Imana tell you, imbaraga. ask God Kuko courage. si wowe uri hano, ni imbaraga z'Imana zigomba Because kuhakoresha. it's not you who's here, it's the power of God. Pastor, Pastor, reka nkubwize ukuri. let me tell you the truth. Ukuri kose. Truly, Ndagukunda pe. I really love Wambere you. umugisha. You are a blessing to me. Imbaraga zikuvana aho hantu. The power that takes you from Ntabwo there, uzishoboye. you're not able. Ceceka. Shut your mouth. Ceceka. Shut. Kuko Satani arimo Quiet. areba bukira ahantu uri. Because Satan is looking at the bucket that is to you. Amakuba gusetse. Ntabwo Satani arimo arareba bukira aho hantu uri. Satan is looking at those Nawe urimo powers. uramamaza ngo ndahari we. You are also saying, I'm here. Ceceka. Keep quiet. Nta mbaraga ufite. You have no power Zizanesha imbaraga zizaka that kuvana. can fight the devil. Naomi ni wari ukwiriye guteramo imbaraga Orpa. Naomi was the one to give Ariko niwe courage to yamubwiraga Orpah. ngo genda. But she was the one saying, go. Iyo udafite ziriya mbaraga When you do not have that power, urasigara. you get, Reka nkubwire you ko be left. kugenda cyangwa gusiga gusohoka cyangwa kugira ni ugusigara. Let me tell you that a going out or Elisa anything amenye is ko to be yari yagiye left. kumukurwaho. When Elisha knew that Elisa Elijah is arafite going to imbaraga go, yarakomeye. Elisha had Sebuja courage. yaramubwiye ngo sigara hano witega ntumyeriko. Elijah told him, remain here. Elisa kuko yari azi igihe. But because Elisha knew of those moments, he was strong. Imbaraga zimusiga zari yarazirenze. There was no power that is going to Igihe take him wumva behind. udakomeye, When you feel weak, rekeraho amarangamutima disi. stop your Ariko emotions. turayagira. We really have them. Mfite fone yuzuyemo amarangamutima. My phone is full of Ajya nshaka nko emotions. koherereza umuntu. Sometimes Ibi I niho want to send wabyanditse cyangwa someone ni mugenzi wawe. and ask them, are you the one Wari who wrote urimo this? neza cyangwa ari wayobora. Were you well connected? Izi mbaraga zituvana ahantu h'umumaro. This power that takes us from a Ahantu valuable hari buke place yawe. where there are Ahantu flowers, hari icy'agaciro where cyawe. there is something valuable Izi for mbaraga us. ziba zarebye imbere. Those powers has Kandi nizo looked ziturwanya muri buno forward buzima. and they are the one that fights Zijya us. zikunaniza ukabura imbaraga They zikivana. take courage from you. Reka duhe Imana icyubahiro. Amen. Elisa arafite imbaraga zo kudasigara. Elisha had the courage Ariko not Rupa to be ntiyari left, afite imbaraga zo but kudasigara. Orpah didn't Yari have this afite imbaraga courage. zituma adasigara. She didn't have this courage. Elisa yari azifite. Elisha had Ko it yamenye igihe sebuja agiye kumukurwaho. because he knew when Ruth his yari master was afite going to imbaraga. go. Ruth had this Yamenye power. ko najya ari Betelehemu, He knew that if he got in igihugu Bethlehem, cy'imigati, the country of bread, atazigera atakara. he won't be lost. Muri Naomi Into harimo Naomi, umugisha we. there was her Muri blessing. Naomi nyirabukwe In his mother's ahavutse in-law, wa muhungu wa mbere, where there was the first hazavukamo son, n'icya kabiri. there will also get born Iki nubwo that second kitagihari, king, even though there is ariko no muri uyu muntu husband. mpamvu Imana yamuhaye, But into this muri uyu person, mugore into this harimo woman, ikindi Imana there is yanteganyirije. something else that God Winyingingera prepared me. gusigara, Not about amaso yanjye starting to amaze go. kukwitegereza. My eyes will still Nakubonye focusing ko on muri wowe you. hari I umugisha saw you wanjye. that into you there is a Hallelujah. blessing. Amen. Bwira imbaraga zirimo zirakubwira ngo subirayo, uzibwire ngo toka sinsigara. Tell those powers and tell them, go, I Elisha won't be abwira left. Eliya ngo ntago sigara. Elisha told Elijah, Aramubwira I ngo want to nawe remain yaramubwiye here. ngo winyingingira gusigara, nkurahiye Uwiteka Imana yanjye He sinsigara. also said, I will not Kubera ko lost. muri Eliya harimo umwitero wa Elisa, Because into Elijah there was muri a Rusi prophet of harimo Elisha. umugabo w'icyubahiro, Into Naomi there was muri a great Rusi harimo husband. izina rigari, Into Ruth there was muri a great Naomi name. harimo izina rya Rusi ryagura ubuzima bwe, Into muri Naomi there was Naomi a great harimo name. isoko ya Rusi. Into Naomi there is a source of Rusi Ruth. yamaze kuyitegereza. Ruth had a Imana very ibaha close uyu look. mwuka we God give you wo this spirit gusobanukirwa ikiri of imbere, discerning what is kugira ngo forward, mugikurikire for mugisingire. you to follow it and Ntabwo get it. ushobora kugera ahantu hakomeye You cannot get into a mighty utaraciye mu place bikomeye. without getting Turashaka into mighty ubutsinzi things. tutarwanye We want disi. victory without Turashaka kuba fighting. abakomeye, turashaka amazina akomeye We want mighty names tutakoreye. that we didn't Reka work duhe for. Imana icyubahiro. And Hallelujah. hallelujah.
Elisa abwira Eliya ngo sindi busigare. Elisha told her, I won't get. Akomeza ambwira ngo wasigaye. And they told him, can you remain here? Why are you behind me? Why are you following me? I don't have anything. Elisha said, no. I swear to I won't remain. Why? Because he had a determination. You who had a determination. When you are determined looking for God, when it is time, God tells you, in the wind, because in you there is determination. So now when you have determination and say it's me and you, that rock strengthens you. Do not be in a place not fully. When it's that space, the wind blows you into a place that is not stable. Ruth was going to remain to his mother. No. Orpah was just there. To my mother's law. Can you go while going? Just go and go. You go from your sin determinedly. One leg is in salvation, another one is in flesh. If I get this salvation, will I get someone to pay for me? When wind comes, when you're not standing well, you get blue. Hallelujah. Amen. Stand still and have this determination. Stand in things and you will have glory in it. Ruth was still with her mother-in-law and said, do not tell me to go, because I will stay. And said, your God will be my God. What you'll eat is what I will eat. Not eating at night is the same to me. Your battles will be my battles. Being insulted of yours, that's the same to me. Such person with determination. Such person with determination. They can never be lost. They can never be lost. It's not possible. The wind can never blow them. Hallelujah. Amen. Because the Lord has a reason. There is what God could see in Ruth before. In Bethlehem. It was a country of food. It was a country of blessings. Naomi was favored. And when he was there, he said, call me those that made sorrow. It was for the name of the Lord to be glorified. Because of Ruth. Brethren, I'm coming to tell you how this determination. Be determined to go with God. Be determined to stand still. Be in things and stand still. When you're not standing still, the wind begins with you. It's not that we didn't dream. It's not that I don't dream. It's not that you didn't also dream. The Lord restrained you and you didn't. The Lord wants people and they don't understand. Stand still in what you do. Stand still in what you're doing. That is when you will enter into the time of victory. The victory is there. But to get to that victory, it's not for everyone. It's not for anyone. The power that wants to take you back is there. I met them. And in every way possible. Once I had this sorrow, I cried the cry of sorrow and asked God, what did I do? All those were powers that wanted to take me back. For me to the battles that you're meeting, the voices that is taking you back, they're the one who wants to take off your child. They want to kill that child that is in you. I had voice. I had things that I could see with my own eyes. But all they were to abort my calling. I once went to God and asked God, why this?
ariko umutima ubabaye ntujya ubasha gusenga neza. But heart with sorrow doesn't pray nasenze well. rimwe ndira ndahana mu cyumba cy'amasengesho. I prayed once crying into a praying room. karimo. There was no place to sleep. senga n'agahinda kenshi. I was with a lot of sorrow. Umpoye iki wa mana we? God, why did you do this to me? Ariko Satani yashaka konsoma nkagenda. But Satan wanted me to kiss and go. Ndahasinzirira ariko nari maze kurira amarira y'agahinda. I slept there after crying that cries. I had a revelation, and that revelation came Hallelujah. true. Amen. Imana iranyereka. God showed me. Imana iranyereka. God showed me. Vijwi rimbwira ngo ntupime, ntucike intege, nturangare, ntujye iburyo, ntujye n'ibumoso. I heard a voice telling me, do not go left or right, just continue. Ibingibi aya marira azahozwa. These tears will be wiped. This that you're looking with your eyes, you will see the good thing more than this. Every time on your journey with God, and you have a determination in that journey, you meet a lot of challenges. Those voices are not easy. Elisha yarwanijwe na sebuja uwo yaragiye kuvanaho umwitero. Elisha was fighted by his master. Rusi uwo yari umufite umugisha niwe yamubwira ngo sigara. For Ruth, the one who had her blessing was the one saying go. He was the one who brought challenges to her and said, where are you going with me with this sorrow? In me there is a lot of wounds. Where are you going? But in Naomi there was the gold for Ruth. In Naomi there was Boaz of Ruth. In Naomi Obed wa Ruth. There was Obed of Ruth. Muri Naomi harimo Yesaya. In Naomi there was Isaiah. Muri Naomi harimo David. In Naomi there was David. But Ruth will get to that being with Naomi. Ruth will be in that by not getting lost. In Naomi there is glory of Ruth. In Naomi there is a great name. But for her to get to that name and get to that victory, he will get okay to that sorrow. He will not be discouraged even though he's the one saying stay. In Elijah there was two portions of Elisha. Elijah was the one who said, remain, do not follow me, remain. That Naomi that you hate is the one having your glory. That one that you are restraining is the one you would get a mighty name to. May they hate you or not. That one that you are fought to. That one that Satan wants hate. Control that hatred. It is the power of Satan. If it is of God, there is no hatred. God does it very well. He does it very well. That where you have the hatred is where your blessing is. That when you're kissing and go, there is where your blessing is. He has your valuable thing. That one that you're disrespecting has or Pakistan went. Information says that Orpah is the one where, but Ruth is the into the family of Ruth. That's where Jesus came from. Satan wants to get your victory. There is someone with your victory. Naomi had the victory of Ruth. My victory is in Apostle. I even told him, if I get a straight, take a stick and beat me. I'm really proud to be punished by you. If you do not punish me, nothing will make me go from you. Nothing will depart me from you. And I know to get determined. That's how I am. Where is your victory? It is in that person that Satan is separating you with. It is into that husband, even though it is into your friend, even though you can see that
living with them is not easy. If you do not live with them, you will not enter victory. If you do not live with them, you want to take your victory. Sometimes Satan wants you to depart from your husband, but not living with the husband. It is failure. There is getting lost. Being together. It is where God is going to take through your victory. The place that Satan wants to take you from. That pressure. The things of God doesn't have this pressure. That is not how it works. If it is departing from people, it does well. Or went into not into a correct time. She left Naomi. She was the one who was supposed to. In all issues you had. She went into a word. Why didn't she go into a time where her husband was there and went when there was issue in that family? She didn't have to go. She had to stay with her mother-in-law and take a blessing from her. Because into the womb of the mother-in-law, into her there was her blessing. I'm telling you the truth. Walk diligently with the Lord. Do not do something that He didn't lead you to. A lot of people say, I was told. Sometimes we dream according to our emotions. Sometimes we dream according to our thoughts. Ask those who dreamt for you. Also pay attention to your dreams. Sometimes they come as you are. Your thoughts. And sometimes the enemy brings it for him to confirm. Satan brings it and you dream it. And you say, yes, I dreamt. Measure it. I had dreams a lot of times. But I said, God, I'm not believing this. When I get determination, God brings the true one. Pay attention. For you to not lose your direction of victory. For you to not lose the direction of your victory. I know what I'm saying. I went through it. Now you can stand up and we pray. Continue until you are to the source of your victory. Until you are to that victory. I don't know why it got bigger in me. It's even heavy. Elisha continued to follow Elijah. Let me tell you, across that sea, there is your victory. Not crossing the sea. Do not wait for your victory. Without crossing from one country to another. People do not like things that are hard. And after it gets harder. Going to hard things and go to victory. Go to hard things and get to that victory. Get into the hard things. We do not want things that are hard. We want only easy things and go to the victory. I was called and I'm not doubt. Some people, I have their blessings. My God, when He says things, if they didn't obey my calling, victory will be hard for them to get to. Some of them I advise them, but getting to victory will be hard. Even though they can go to Nigeria, even though they can look for her anointing, Naomi is the one having a blessing. Stand up and we pray. I'm saying this because I'm feeling it and it brought sorrow to me. Not being wise into this journey. Let's have determination. The character takes us to bad place. Our character takes us. But you also take time into your journey.
muhaguruke dusenge. Stand up and we pray. Ndashaka kugusaba kino kintu. I want to ask you these things. Si gutya nsanzwe mvuga. It's not this manner that I talk in. I feel heavy power. Gutsindwa kw'abantu benshi guturuka kuri Satani. Failure of a lot of people come from Satan. Satani yataka karakteri. But Satan attacks your character. Karakteri gatuma utagera ku butsinzi. Then the character restricts you to gate from the victory. Control karakteri yawe. Control your character. Harigenda yaga ngira ngo karakteri yanjye wo mu bucucu. Sometimes I felt like there is. Niyo wantuka nzi icyo nshaka burya sinaka bitutsi nabyihangana. Because even though you can insult me knowing what I want. Yes, nabyihangana. I could bear that. Nta kintu byantwara. They can't do anything to me. Maramaza. Get determined. Maramaza. Be determined. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe. The Lord is in your side. Utaramaramaza. Without determination, the wind will blow you and you will go all over. Uzimuka mu matorero arenga 5. You will go into churches more than 5 because you do not know what you want. You won't get to a true calling without this determination. After Ruth had determined, Naomi told him, I won't talk with you. Now let's go. Bethlehem, there was a blessing of Ruth. Reaching into Bethlehem to Ruth, that was her blessing. Elisha was determined. Then Elijah stopped and said, let's go. Getting across, then he asked, you can ask me what you want. He was through that journey. The son of prophets would ask him, where are you going? These are people we meet to our journey, people pray with. And you cannot, you go astray from your direction. And they tell you he's saying, and then they take you astray from their emotions. And also your requests. What did God take from you? When you have this determination, nobody can take you astray. Everyone can take you wherever they want to. May God enable us. Working with God diligently. If you didn't stand across the sea, then you didn't meet your victory. Getting across the sea, he told him, for you to get this garment, victory comes from determination. Good to walk with God. But we want sweet and easy things. Let's pray and ask God the courage to continue until Bethlehem. Until in the journey there is distractions. And those who discourage you are powerful. They dream. There are people who get visions. There are people with the power of the Holy Spirit. Sometimes you meet them and they tell you, I know God. May they not be fear to you. Those who discourage you are powerful. Also ask power from God. If you have no courage, you will get lost. I'm saying this because I know it. It requires the power of the Lord. Then the Lord tell you, do not stay here, but pray like this. Hallelujah. Amen. Do not get apart from the person. Where you're going, you find bad things. Your name will go. Get this determination. Who feels like they can ask God courage from their heart? That is what you need most. You will reach victory and you will go farther. But without detemination, you will get nowhere. You will go astray. You will get lost. Saying this thing of getting lost, I feel sorry. A lot of people get lost. It is hard to see people with determination to stand with the Lord as it's required.
who get this determination. It is a very you have a gift from the Holy Spirit and you get lost. Because it requires people to be sure that they know how to pray. Who is that person? That one who have this character. When I'm saying this, I get sorrow. Because a lot of people do not know how to be determined. But the character goes over and they get lost. Let's ask the Lord for courage to not get lost. Because if you get lost, your name won't be made. You won't get to victory. Let's know the thing that the Lord gives us. If God told us that it's a month of victory, but a fight for it to reach it. Let's pray. Father Lord, Father, ndaguhamagara senga wapfukama wakwicara saba Imana imbaraga zo courage to continue. Saba Imana imbaraga zo kudasiga. Ask the Lord the courage not to get lost. Ask the Lord the courage to continue. Ask the Lord the courage not to get lost. Ask the Lord for courage. Cyubahiro twasigara twatakara twava mu mwuka twacika intege ariko imbere y'amaso yawe duha imbaraga zo gukomeza kumaramariza mu murimo wawe kumaramariza aho wadushize twateye intambwe tugera hano twateye intambwe tugera mu ngo zacu hari impamvu duhari ariko dufite izindi mbaraga ziyatuvana ndagusaba imbaraga zo kumaramaza Mana nyir'icyubahiro makumaramaza determination. Give us the power to get determination to work. Give us the power to be determined. The enemy can attack us from here. I'm not powerful, I'm weak. I can meet a Lord that distracts me. I can meet a Lord that distracts me. But I'm asking you the power to determine. I'm asking you the power to move forward. Lord, I ask you for courage. Give me this courage to continue. There is what is taking me back, and what is taking me back is powerful, and what is taking me back is powerful. But I ask you this courage. I ask you the courage to move forward. Please give me that spirit, Lord. Give me this courage, oh Lord. Father, I'm so weak. I'm made of weakness. My character is very weak. It restrained me from going forward. My character put me behind. But I'm asking you to go forward. Give me this courage to continue. And please keep me from going back. Father, I ask you for this power. In the name of Jesus. This thing is very powerful. I ask two people to take your hands. What I prepared is not what I told you. What I prepared is not what I taught about. This thing is very heavy. The power of continuing, so that every power that may and also having a character that allow you to continue. I ask two people to take hands. Pray for that person for the courage to continue. Some people feel like it's easy to get out of a home. But when you get out of it, your life stops when you get out of it. Your direction. Hallelujah. Ibishaka kugukura heza bihera no mu rugo rwawe. What wants to take you from a good place starts from your home. What wants to separate you with your husband. Mu cyerekezo cyawe bishaka kwirukana mu rusengero. They want to take you from your church. Utandukana n'umuntu Imana yaguhuje nawe umugisha. Sometimes you go back from what people. But I'm asking the courage of God so that it can come to you this night. There is a reason why God took you to that place. There is a reason why God took you to that husband. There is a reason to why God gave you that job. That reason is there. Pray so that we may ask the courage of others. I call your courage, O Lord. Your courage, O Father. Allow me, O Lord. Ask for him the courage to continue. imbaraga zimunaniza ndazinanije mu
mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba. Hari impamvu gitare cy'amahanga, hari impamvu ndasenga, ndasaba imbaraga zimukomeza imbere, imbaraga zimusunika imbere mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wa mwuka umusubiza inyuma, urutana agenda runanije, imbaraga zikunaniza ndazinanije, imbaraga zigukwira hakwiriye ndazinanije, imbaraga zigusubiza inyuma, abacantege ndabananije, abakugira inama ndabananije, inama zipfuye ndasaze. Komeza ujya imbere, acira imbaraga zikomeza zijya imbere. Sengera uwo mwene data nshuti yanjye, musabire imbaraga zikomeza akajya imbere, ntasome nasigare. Imbere hari ubutsinzi, imbere hari ubutsinzi, Satani ntagusigaze. Benshi bajya basigara, imbere hari ubutsinzi, umwanzi ntagusigaze. Imbere hari izindi mbaraga, umwanzi ntagusigaze. Komeza mwene data, komeza, komeza, komeza. Ndabusengeye kugira ngo ntasigare. Imbaraga zikomeza ndazimusabira mu izina rya Yesu wambwe ku musaraba. Imbaraga zikomeza ndazimusabira. Mana nyiri icyubahiro, mugeze ku ntego muteguriye, aho agomba kugera kugira ngo abe nyirakuruza w'amahanga, aho agomba kugera kugira ngo umugisha wa benshi, muri w'isoko y'umugisha irimo, muri w'isoko y'umugisha wa benshi irimo. Reka iyo soko ikore, reka iyo soko ntituma asigara. Reka akomeza igitare cy'amahanga, reka akomeza agere ku ntego ye, reka akomeza agere aho wamuteguriye, reka akomeza agere aho wamuteganyirije. Reka akomeze papa. Hari impamvu iki cyanditswe: kumaramariza mu Mana, kumaramaza gushaka Uwiteka, kumaramaza kugendana n'Imana, kumaramaza kugendana n'Imana. Satani ajya dusigaza, tujya dusigara, ntitugendane n'Imana, tugasigara, tugasigara. Nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Fata uwo muntu mu mugongo, nawe araza kubigukorera. Ikintu ndacyumva kirakomeye. Mufate mu mugongo, umubwire ngo komeza imbere, muhanurire, mufate mu mugongo gutya, komsa, komeza imbere, mumusunika, mufate gutya. Imbere hari umugisha wawe, imbere uzaba nyirakuruza w'amahanga. Haleluya. Imbere uzaba ukomeye, you will be might. Imbere uzaba uhambaye, way forward you will be might. Imbere uzaba umukozi w'Imana, way forward you will be a servant of God. Imbere hari abagutegereje, there are people waiting you there. Agira usengana na mapusi, sengana nawe, sengana na mapusi. Genda musengane kuko nawe imbere urahakeneye. Umuntu adafite umuntu nagira undi muntu asunika, kandi ibyo nawe urabimukorera. Mubwire ngo imbere hari umugisha wawe. Tell him that there is your blessing. Maramaza guhagarara mu Mana neza. Get your determination to stand well in God. Imbere hari icyubahiro. Way forward there is glory. Uzahagezwa no kumaramaza kugendana n'Imana. But you will get there because of walking with God. Imbere hari izina rikomeye. There is a might name. Ariko uzahagezwa no kumaramaza kugendana n'Imana. But you will get there by walking with God. Imbere hari gukomera. Way forward there is a imbere hari ibyo ushaka byose. There is whatever you want. Uzahagezwa no kumaramaza kugendana n'Imana. But you will get there by being determined. Maramaza kugendana n'Imana. Walk with God diligently. Ngo ndagusunikira imbere. Say I'm pushing you to way forward. You will not backslide. Ibigusubiza inyuma ndabinanije. What is backsliding you? Ndasenga gukomeza imbere. I pray so that you may move forward. There is a great future. You will enter into your blessings. May Satan not take you to kiss. And kiss where's your blessing. And go back. I'm praying for you. Continue forward. Now turn and pray for that. Change, exchange. Continue to go forward. There is your blessing forward. May Satan not take you from the blessing. May they not take you from you the blessing. Continue forward. I pray for you to continue forward. Do not backslide. There is your blessing forward. There is your powers forward. There is yours forward. Children of blessings. There is glory. There is good things. Amen. Komeza ugere ku byiza, aho Imana gutegura uzahagere. Muhanurire,
vuga ngo gera ku byiza Tell him aho get Imana to good gutegura things. uzahagere Where God prepared you to icyo Imana get gutegura there. uzakigereho What God prepared you to imbere get hari there. umugisha There is a wawe blessing forward. ariko hari imbaraga zahagurutse bene da But there are power that is gusubiza abantu standing benshi inyuma of taking people haba hari down. impamvu Imana imbwiye ngo n'igishyi There is a cyigisha reason why God kandi nateguye ibindi why I've imbere prepared hari other things. umugisha wawe There is your blessing forward. nudatakara uzawugeraho If you do not get astray, you will get Imana to mu ijuru it. iguha umugisha Amen. rusi gatatu And Ruth dusengere chapter 3. isengesho rimwe ridutahe Let's reka pray duhe this. Imana icyubahiro Amen. vuga ngo nakira imbaraga zo gukomeza Say, I imbere receive the power to move Mana ntabwo forward. nzasubira inyuma Father, I won't backslide. ntabwo nzasubira I inyuma won't backslide. hari ikiyakugeza mwene data shikama ku Mana komera Be strong in the Lord. ibuye ari ryo Kristo Yesu rizagukomeza ugere ku kimana The rock, guteganyirije Jesus Christ, will na give you rimwe courage to ntuzigere get. witeranya n'umuntu kandi uwo muntu ashobora kuba ari we afite umugisha wawe Do not get from people who have your blessing. kwiteranya n'umugabo wawe kuko adahari ntabwo uzagera aho hantu Do not get in problems with your husband because kwiteranya without n'umuntu him. ukurera adahari ntabwo uzagera aho Do hantu not get in problems with someone hari who raised you. ugusigara kuzakubaho kubera utamenya agaciro k'Imana ashyize mu buzima bwawe You may be lost because you didn't know what God put Rusi in your yamenye life. ko Imana ashyize agaciro mu buzima bwe Naomi Ruth had to know that his blessing is Naomi. reka tujye ku gice cya gatatu reka nsome umurongo wa gatandatu kugira ngo ngere ku ijambo nshaka ko dusengera And let's go in Ruth chapter 3 verse 6. aramanuka ajya ku mbuga abigenza uko nyirabukwe yamutegetse haleluya Amen. Bowazi amaze kurya no kunywa umutima we unezerewe ajya kuryama iruhande rwiwe rw'ikirundo cy'imyaka undi aza yomboka yorosora ibirenge bye araryama uyu ni Rusi uryamye ku birenge bya Bowazi This is Ruth laying to the feet of Boaz mu gicuku at night. umugabo arashiguka areguka abona umugore uryamye ku birenge bye aramubaza ati urinde aramusubiza ati ndi umuja wawe worose umuja wawe aramubwira ati ndi umuja wawe Rusi worose umuja wawe umwambaro wawe ukuri umucunguzi wanjye bene data nishaka mpagarikira aha umucunguzi wacu ni Kristo Yesu Our Redeemer is Christ Jesus. ku birenge by'umucunguzi wawe hari umwambaro On the feet of your Redeemer there is a ku garment. birenge by'umucunguzi wawe hari icyo ushaka There is what you want on the feet of your Rusi Redeemer. agenda urugendo aca mu guhumba aca mu buzima butoroshye Ruth went into a hard ariko life, umucunguzi aramumenya but his Redeemer had uca to mu know her. buzima bukomeye Going into a ajya mu hard gihugu life kitari ikiwabo and going to the country that is bageze i not yours. Betelehemu aramubwira ati ngomba kujya gushaka umurima mpumbamo kugira ngo tubeho Getting to Bethlehem, he said, I have Imana imuyobora nk'uko yamuyoboye gukomezanya na Naomi and God led her as he led her imuyobora to mu continue with murima wa Naomi, Bowazi mwene wabo mu muryango wa Abimeleki and took him to the field of Boaz, umucunguzi w'uwo muryango the Redeemer of that ageze family. muri uwo murima When she got to that igikundiro field, kimuzaho kubera imyitwarire myiza the favor came to her because of agahumba well conduct. atitaye And then he would, imirima y'iwabo yasize yuzuye without aza considering gutangira the ubuzima field, kuri Zera arahumba he started from zero. kubera from iki her. Why? kugendana n'umuntu uri mu mugisha Because of going to ubuzima someone in the uremera blessing. ukabusubiza hasi You allow the life to icyubahiro start from urakimanura kugira ngo zero. ugere ku You butsinzi take back that respect and to get arahumba glory. Bowazi ageze muri uwo murima When Boaz was into that areba field, abasaruzi ati mukomere cyane nabashuhuje he asked every servant ariko and cyane areba greet umuntu them. uri guhumba But he uriya looked mukobwa into this. ninde utangira uhumba Who is izina that rye per- rikazamuka Who is that person who's spilling the imirimo yawe ballet? ikamenyekana And your work will be known. ukamenyekana kuri uri mico myiza You would know that people would intambara know that you waciyemo have zijya zimenyekana the battles that abasaruzi you went through. abasaruzi baramubwira ngo ni wa mumowabukazi wazanye na Rusi They told them she's the girl who aramubwira came ngo with Ruth mukobwa wanjye uwiteka guha umugisha and said, may the ukwiye Lord bless you, ibyiza my girl. kubw'ibyo wagiriye nde nyoko bukwe You deserve blessings because of amenya what you neza did to your cyane ko yagiriye mother-in-law. igikundiro kuri Bowazi And nyiri now umurima she knew well that she was well igihe kigeze favored. nyirabukwe aramubwira ati manuka nkwereke When- icyagucungura When time came, then her mother-in-law told her, go and I show you nkwereke something to redeem you. uburuhukiro And I show you your rest. uburuhukiro bwawe aho buri
uri and I show you where your rest umucunguzi w'umuryango it wacu. is to the Redeemer of our family. Ugende aho Boaz ari ku mbuga. Go where Boaz namara is. kurya ahembutse ameze neza. After eating, kandi well, nawe he's ubanze feeling good. wiyuhagire wihezure. And also first take ugende ujye bath ku and look birenge well, bye. and then go to his urahakura feet. icyubahiro. You will get hari glory ikintu uri tonight. buvane hano. There is what you will ku get from birenge bya here. Kristo waje gushaka hano. To the feet of Christ ugira you ikintu come cyura searching. mwene data. You will see something. Hallelujah. Amen. bwira umucunguzi wawe ku birenge bya Kristo wajeho. Tell your Redeemer who you come to Ruth see. aramubwira ngo worose umuja wawe umwambaro. Ruth told him umwambaro yari akeneye ni ukumucungura akabona umugabo. the garment she needed was to akava redeem mu her buzima bw'ubupfakazi busuzuguritse. and get a husband. nawe ufite umwambaro ukeneye You umugoroba. also have a garment mureke that you duce need. bugufi imbere y'umucunguzi wacu. Let's humble akorose ourselves, uno mugoroba. and may he cover you. akorose umwambaro ukeneye. May he give you that garment that akorose you need. icyubahiro. May he give you glory. akorose ubuzima. May he cover you with life. akorose icyo uri kubura. May he cover you with what you're uruvugiro lacking. rurangire bene data. May people who are Amagambo speaking about ashire. you, may all people who are iyo uri mu speaking buzima about you get busuzuguritse, them. When you are in a buri bad wese life, akuvuga uko abishatse. everyone talks about you iyo the uri mu way they buzima want. butubashye, When you are in a abantu life that is bakujyanira not inzara, honored, people would talk urahita about bati you. dore uriya ni wa mowabukazi wazanye na Rusi. When you're going a place, they ese say buriya this is yajyaga the ko Rusi Moabite. atazongera kubyara. Where is she going? That Ariko Ruth is not imbere going hari to give birth umugisha again. wawe. But way forward, there hari is your umwambaro Imana blessing. igomba kuguha. There is a garment that iyo God has to watinze give ku you. birenge bya Kristo, When you took time iyo to the uhora feet ku of birenge bya Christ, Kristo, when you are always to ntabwo the ujya feet of uhavana Christ, gutyo. you do not just go like reka that. ngusaba ugira ikintu usaba. Let me ask you to ask icyo for ushaka ko something. Yesu akugirira uyu What do you mugoroba. want Christ to give you tonight? yorose umuja wawe, yorose umuja we, May he cover his yorose servants. umwana we. May he cover his children. umwambaro ubura kuri iki gicaniro. A garment that you Imana need to this. ikorose umwambaro ubura. May the Lord give reka you the garment dusenge that mu you're izina rya lacking. Yesu. Amen. saba Imana ikorose. Ask the Lord to cover bwira you. umucunguzi wawe icyo ubura. Tell your Redeemer what you're hari lacking. icyo ubura. There is what you're uyu lacking. mugoroba waje ku birenge bya Kristo. Tonight you came to the reka feet ku of birenge bya Christ. Yesu tuhasabira umugisha. Let's ask a ku blessing birenge to bya Kristo the tuhasabira feet. icyubahiro. Let's ask honor to the feet Yesu of Christ. umucunguzi wagezeho. You got to the Redeemer. arabibona uburyo umaze iminsi 70 uri guhumba. He saw how you've been to the field for ukeneye 70 days. You umucunguzi. need a Redeemer. ukeneye umwambaro. You need a garment. ukeneye umucunguzi kagira ijambo avuga. You need that your Redeemer may say Boaz a word. abwira na Rusi ngo mukobwa wanjye, Boaz told Ruth, my girl, humura, do not worry. ineza werekanye ubu The goodness that you iritiyo showed now werekanye mbere. is greater than what you nanjye showed ndakubwira ngo before. humura, And I'm also telling you, do not ineza worry. werekanye none, The goodness that you showed gusaba now, kwawe none, what you're requesting from kuboneka mu now, nzu y'Imana none. you being here Imana in the igira house ikintu of the ikora mu Lord, buzima may He bwawe. do something Data to your tuje imbere life. y'amaso Father, yawe, we're before you. worose Rehoboti papa, May you cover Rehoboth. umwambaro The w'icyubahiro, garment of honor. worose Rehoboti, May you cover Rehoboth. umwambaro w'icyubahiro. A garment of honor. amagambo ni menshi, The words are uruvugiro a lot. ntirwabura. People are talking a Mana lot. ariko worose, But Lord, may you ni wowe cover. mucunguzi w'uyu You murimo, are the ni Redeemer wowe of this mucunguzi ministry. wanjye. Mana You yampamagaye, are my Redeemer who called uruvugiro me. ntirwabura. People will not ariko stop ndagusaba talking ngo about worose, me. But I ask you to cover worose, me. uri umucunguzi wanjye. Because you are my ndagusaba Redeemer. korosa, I ask you to cover. korosa umuhamagaro wanjye. Cover my calling. ahambaye ubusuka hambika, Father, where is nothing, may you ahambaye clothe it. ubusuka hambika. May you cover where is ndagusaba ngo emptiness. worose, I ask you to Rehoboth cover War Ministry, Rehoboth aho War twambaye Ministry. ubusu twambike. Where we are empty, may you ndagutabasha clothe mukunzi us. wanjye mwiza, I'm telling you, erega Father, dukeneye umwambaro. we need a garment, oh dukeneye Lord. umwambaro wacu wo We gusengera. need a garment of dukeneye getting our izina own muri iki place. gihugu. We need a name in this dukeneye umwambaro mu country. gihugu We cyacu. need a garment in dukeneye our umwambaro country. hanze y'ibihugu. We need our name erega hari outside. abatworosoye, There are people who uncovered batuvuga uko us. tutari. They talked about ariko us the way we're ndagusaba ngo not. utworose, But I'm asking you to izina cover rya us. Yesu bimenyekane ko ari wowe In Mana. the name of Rehoboth, Jesus, may it be known tworose that you're umwambaro the God. bimenyekane ko wampamagaye May you Baba. cover us and it be known that ndaguhamagaye you Uwiteka called me. nyumvira. I'm talking muri to you, iki gihe Father. Listen to me. kitoroshe, In this season that is not nyumvira Mana, easy, nyumvira. listen to me. bimenyekane ko May wampamagaye, it be known that you uko called wabanye me. n'abasokuru abo wahamagaye imbere yanjye, When you were with people that you ukabashyigikira called ukabafata amaboko, and you supported niko them. nanjye nguhamagaye ngo That is uzushyigikire. how I'm also calling you to unyose support me. umwambaro, Cover me a aho garment nambaye ubusa, where I'm aho amagambo anyambitse ubusa, naked, where the words are aho put me aho naked, ubukode butwambitse ubusa, where the rent aho is putting tuvugwa clothes out tukambika of us, ubusa,
where people are Kandi talking bitari about us, bikwiriye. and it's not Mana worth it. tworose God, cover us. tworose gitari cyishobora Cover byose us, oh Lord. tworose mukunzi wacu mwiza Cover us, tworose God. papa Cover us, oh bimenyekane Lord. kuri Imana ya May Rehoboti it be known that you're the Lord bimenyekane of ko Rehoboth. udushyigikiye May it be known that you're tworose uyu supporting us. muhamagaro This calling, uko abanaga n'abatambutse as He used to be with those uhamagaye ones, imbere yanjye as you called before me, ukabashyigikira and you supported niko nanjye them. nguhamagaye How I'm also kugira ngo natwe calling you, udushyigikire so that you can also dushyigikire support utuvane mu us. bukode Support us and give us our dushyigikire wagura uyu place. murimo Support us and dushyigikire uzane abakozi ku murimo bring servants to your dushyigikire work. uzane amaboko Support us and bring amaboko work azamura uyu murimo that is going to uzane enlarge amaboko this azamura uyu work. murimo Bring up people who Uzane are going amaboko to enlarge yagura uyu this murimo. work. Bring arms that are Mana going to enlarge this dushyigikire work. Mana But yamuhamagaye the supporters, erega hari abatarabisobanukirwa there are some people who ariko didn't have an biciye mu understanding yet. mwambaro You are God. koroswa Cover mu us butsinzi to victory. cyamenyekana ko wampamagaye It should be known that you byamenyekana called ko me. Rehoboti ari itorero It can be wahamagaye known that you called dushyigikire Rehoboth. igitare cy'amahanga Support us, O Lord. twambike umwambaro Give us a mu garment. izina rya Yesu Father's turi name. kuri iki giterane Being here turi in muri this aya altar. materaniro Being in this turagusaba congregation. gushyigikirwa We nawe ask you to ubikore support us. kubw'izina ryawe Do it for your kandi name. icyubahiro cyawe gishyirwe And hejuru may your name be urakoze glorified. kubw'ineza yawe Thank you for your goodness. kubikoreze kubw'izina That ryawe you're doing it for your kandi name. ubikore kwiyubahisha And you're going to do it to uyu glorify mugoroba ariko yourself. tubere mwiza Tonight let it be ntihagire good to usubire yuko us. Let yaje nobody come as ku they birenge byawe were. tuhatabarirwe May we get ku birenge byawe power to you. amarira arangire May tears stop ku from your birenge byawe feet. igisuzuguro kirangire May the ku despise birenge get byawe out from your feet. dute tudafite agahinda May we go without ku any birenge byawe sorrow. tutababaye data May we go without any imibabaro sorrow, Lord. ikurweho May every sorrow get tumaze igihe removed. kinini duhumba It's been time being at kandi the field. waratubonye muri uyu murimo And you have data sown us in this field, muri uyu O murimo Lord. waratubonye You sow us to this field. ndagusaba kugira ngo ku birenge I byawe ask you so that to your feet, worose you abajakazi may bawe cover your people. worose abakobwa ba You may Rehoboti cover the girl of worose Rehoboth. abamama You may cover the woman of worose Rehoboth. imiryango Cover the family. worose Cover, mana O Lord. kandi icyubahiro cyawe gishyirwe And may hejuru your glory be tuguhaye uplifted. icyubahiro We give you glory. ndagushimiye kubw'aya I materaniro thank you for this mu izina rya congregation. Yesu In Father's name, amen amen. muhaguruke mbashabire umugisha I'll stand up and I ask blessings to you. haleluya Amen. imana yorose May the Lord aho cover ibona wambaye ubusa where you see that aho you're naked. bakwambuye imana ikwambike Where they took clothes from you, amagambo may God cover yakwambuye you. imana ikwambike Or the words that uncovered igihe you, may umuntu you be akuvuga covered. akakwambura umwambaro wawe Sometimes people talk about abantu you bakubona bakakubona kwa kundi and people seeing you in ariko the si same way. kuri But that's not the way you imana are. yorose May the Lord aho hantu cover worosowe the aho way hantu you be covered. bakuvuze The place where they aho talked hantu about wari you. warorosowe Where you were uncovered. aho watakaje Where you lost. imana yorose May the Lord cover. ndagushimiye mukunzi wanjye mwiza I thank you, my ko beloved tutari Father, busubire nk'uko twaje that we won't go as we umugisha can. buri wese uri hano May the blessing everyone umworose umwambaro cover them, O uyu Lord. munsi ugaragaze kugira neza kwawe May you show your kandi goodness icyubahiro cyawe today, gishyirwe hejuru and may your glory be uwaje hano uplifted. n'uwakurikiye Everyone who came here and ntasubire those who yuko followed, yaje may they not go as nesheje they umugisha were. buri wese I bless everyone, umwambaro the garment w'izina rishya of a new name, w'icyerekezo gishya of a new direction. wubahe mu izina rya May you Yesu give it to them. ubahe bahuze na ba bowazi babo May you connect them with their boys, kandi ubahe ba obedi and may you give them their obedi Obed, uzabageza ku izina rikomeye who will take them to a great name. ubutsinzi bubabe ku buzima bwabo May victory be to mu their izina lives. rya Yesu In the name of imana Jesus, ibaha umugisha may the mutane Lord bless n'Imana you. Go with the Lord.